abashubuzi abakurwaye kwesharinga nebendangu kanso ebashobora abwachi ebatireho emshoro ebatari kwetegereza Minister kija hariya yavugana abashubuzi nanga yo waweshipo kabotariho twatisa yatugambira ngo tenancy agreement ningashi obuhandike bw'abari municipal council na vendor buraze kusayiningwa mu Sundays ezo sandi ibiri zawireho bwana meya titukarebire barija barasayininga agreement ejo abantu bajya kanso ebashabire sente za rent avo mwaka 2023 2024 kandi ogo ngo mwaka ahibinji batungiremo obush okugereka orabanza weje gereka abantu wamara kubagereka amuhe rwago baho bwire gushashira kandi babukoze meya wa Kabare hariho ibyagambere anshonga ya rent assessment kubaze mu bakoze assessment so natoka twishikiriza na assessment twaza kujya ki abo kuba hariho kora assessment bakakuhoka sayininga ko wikirize bagira ki assessing akatare aka central division nakatare ko muntu wa burijo President Museveni akakombekera inyo abantu ba burijo ko mukutunga ikintu cyo kubagigiriza no kujamuka tugambira tukayija tukareba ikintu cyo gukora abero mushanjwe kwezi kwa gatanu mwaka 2024 Minister Rafael Magezi akaragira ngo habeho okushiza mabusya iby'abashubuzi n'abashubuzi barukora mu kataraka ubundi ekikayongera kwihaho emiliyane amakuraga gasha kwa Job na Manya apuri omuri Kabare.